e be e le tumo ya banamedi ba ditekisi tše ka bobedi go fihla mo ba ya go gona e fela ka manyami a sanke ba kgona. Ditekisi tše pedi tše di thulane ka dihlogo mmileng wa lephefo wa N6. Ye nngwe ya ditekisi e be e nameditše batho ba 15 mola ye nngwe e be e sena banamedi. Batho ba bahlano ba hlokofetše le semetsing go balelwa le baotledi ba ditekisi tšeo ka bobedi. Batho ba bangwe ba 11 ba gobetše gomme ba kitimišeditšwe maokelong a go fapana ka Bloemfontin. Ba ditirelo tša thušo ya pele ba re palo ya dinku e ile godimo e sa le maikhutšo a keresemose a thomago. Re se re tswa dipitsong tse 244 a dikotsi mo tse 75 ke ntse ditaso ka hare mo ditaso di leng tsa ba kotsing ya koloi mme tse 78 ke mo dikoloi di thulaneng sa dipheleu tse tsheletseng ke tse kentseng diphoofolo ka hare e be tse 85 ke mo koloi la iphethoela e le yona fela. Bašomiši ba tsela ba eletswa go ntšha mahlo dinameng go efoga dikotsi tšeo di sa hlokagalego. Se re se elelletsweng ke gore dikotsi tsena tse mpe tsena tse batho ba latlhelang ke maphelo tsona ka bongata di etsagala mane pakeng tsa hora ya pele le hora ya bohlano mesong. Se re se kopang he ho ba batho ba batla kena mebileng ba ya diphomolong jwalo re kopa ba rale maeto a bona e se ke ya fetella ho bosiu hobane bosiu ke teng mo mathata a hlayang teng. Baotledi le bona ba hlohlotša go ikhutša morago ga go otlela dikilomitara tše 200 tša maeto a bona. Ke Ishmael Modiba wa ditaba tša SABC ka Bloemfontin.